Abby Gaither. Esther ni best yakwa, so vile amesema na akasema zuni nilimfugia macho, maybe ni oria ndori ingi makoro magitheka na twari ingi ginya wajari hau. So okay, that was kind of a joke. Tata esini kwa hiyo audio tata ese ugatiriri. Ni miaka yothe Joy mwana ucio ndari Annie Gaither. Abby yende to say Gaither riria Teresa okire to the picture. Okay, my point is this, I don't want to direda go wait. Niwe ugire nae haha. Na ako ena si ulio kwenda kumuria Uncle Ken. Ale ugire na ako bana mutumia wa Karangu. Watu yote wako hapa. Dunia ona kururio siwe haha ndamona. Niko ndire gwatiriri. Akoro hena ati na problem. No twambiririe cira igoti-ini. It is simple. Twatire bata o drag twaria mundu tuku utari na evidence. You understand? It is very simple. It is very simple. I have no idea. In fact, like gomakia. Niyo na andu raigwa makiuga ati thibitari na ni mwenyewe ndone iria social media ni andu makiuga thibitari. Agipost video status ya WhatsApp thibitari. Their video ngimishare TikTok ni yakwa. Ngimishareria audio ya mundu rarira ita mundu thibitari. But of course, doria to makaro social media ni mo wapo. Ugipost kiria kiraria tha ici. Toria tha ici andu marapost nyamũ ici tire. Of course watu wengi watakidia hapo kuwatch. Na the more you watch ni andu aingire, the more kuongerera views na kuongerera subscribers maybe for that of better one. Na kuongerera followers. You understand? Damishi ya TikTok. Why have you been eating Karangu? Sorry? Umekuwa ukikanyaga Karangu Facebook, unajua sisi wengine washai tunafuataga Wiru. Yes. Nituroraga crypted messages na niukoretwo ugikanyaga Karangu Facebook for some time na post shaku. Why? Atiri ni goreto ugipost. Butiri kitu ati gora ugipost target anybody. Asa niturona ata Christiana. Okay, fine. Nikio doiga atiriri for nido ku reduce conversation. Esi auga ni ena evidence ni gomaga na Monica gwicirio na ke hano Okay, gedaiga anko ndio ine demo ine guo. Yes, 5 years plus. Na uhoro wao gukorwo na monire ni andiko na haha tire na bara ni mwacogothanaga na Monica inde tiguo. Na niwe ni Joy moni miaka na ni nawe ni ngui. So ati kuga ati horo tondu hende mo komanirie mutu ukire gutwira na tutuika ni mwakomire kana mutu akomire ri ndikiuga atiriri Teresa ni kieronire kigahe mundu ucio nawe ona aniko niwe ni ndakuranga kura atiriri aniko ndugetekire guthi gukorwo ndugu na mutumia uyu wa Karangu tondu mutumia wene na ni uramenya gukuru na kono ire turi we oya ire tutigana mutumia tondu dia murutaga gwake oke agane na twanaria nawe ona we aniko niwe micemanio yote twaneka nginya safari baki nginya ku na tutiaragia tunine Teresa twaragia nigetha tumunine kugate ate wedu uhoro wa moni sisi moni ameingia moni na ngweci guku ne kwenda igire atiriri niki kiratuma ondire audio ndiriho inome ona ahura thimu mata mucio ahura thimu akiriraga ati you know I mean sorry esi nego matoya nite sai wekuo Uncle Ken agikorwo ni mwarithitio horo uyu nginya na chata esi tiga kuate kuriraga ni ona tuma na Moni rugwere ma tuma na Moni na Moni okire kunjuria niki kirathie na mbere ndamura Moni ithe ndwe wene wanjirite uhoro wanyu ona Moni we mwenye no wanjirite ni anjirite uhoro wa ona Uncle Ken akijete unaona ule jamaa nakupakanga makeup tunakuwa ananikatia tunaenda hivi unaonaje mama tonikajuragia maudo maingi muno ngimwa mimi sijui kama mtakuwa urafiki kama mkui lakini simujui sana na mjua mambo ya makeup kuthitwa kinyaneti hau ese Uncle na Teresa mena udugu niyo moi nie niyo moi to ugimukani atia ni utakiri wajira ndikarie Teresa wamwiraga niki. Okay, githaiga handu hakinyaga itheru rikanjia gukira na ndamenyaga atiriri nona mundu wothe utwikite hat no eke maundu mothe na njira akwirihiria kone niwe weikia thina-ini kure itheru ria urenjeri kuingiho na niko nginya tugikara thi tukiaria ngimwira atiriri tiga gwitikira ndugetikire kwamba kuingira undu-ini wa mutumia uyu reke ambe ahone ona noguo ndamwiraga na andiko uyu reiga haha Uncle ni uri wero ni tata ese ndukarie Teresa. Ni muri have you ever had this conversation before? Hajai niambia kitu kama hiyo. Tiga gukana. Goko githaiga turaria ma ni twarie ma.
Aniko nginya tuitanite na Musemania Safari Park na tugaikara thiga kwariria ngakwira usikubali kufanya hivyo. Tatura ona leo ndoka ona to semanagia nawe ri. Ona leo to semanagia nawe kari kitwaragire ni atimika pu ahakaga. Eke twarie mokoro ni mari tuga ni twanaria ni twaragia ngakwira ati ndukana kinyi itheru ria mutumia uyu uriri niguo twaragia tondu ni itheru ria nyune ria thina ria kiruka na ngikwa ndugathi kuhatikara ngo na mutumia wake online tondu no ukore mundu ucio athia ubaria na ndumenye ni maita maigana ndakwaragiria ndite kuona uria kurathie aya itheru ni na kerio kire ni hari akinyire ni getha rikinye ni giguthigita ndai. Okay, but pia wewe unajua mlikuwa na mzaha ilienda sana ngo mpaka tukafika pahali nikakwambia uacha kufanya Triza kufanya kama unamweka kwa nini kwa mapenzi ndio kuridhikana. Dagari ma okay indo icio wonire ri nginya ugiciririe no makinye torori ni ndikuta haha kwanika mundu na ninjui ringi ndokire kwanikana ni ndo cienja ni chaitura no tondu we ni araka inde anibodari haha na ndio yuma inde ndo yuma wake Giri haha tumite kira tumite tuikare thi tukaragia twaragia niki esi haha riria woimire Dubai ri ndagwitire twacemanirie Safari Park na ngikwira atiriri uria mwaturaga na esi na Tizari bara ici igaikureka bara ici ne na ifacto na darishi au wajitire to gikwira reke jo kendia tuonane na ndari tina Tizari please ngai bara ici coka noi kuthina mbere uria twathuaga nona sometimes we have a bit of pain riria ringi urajitira wira doka wira ri ukahe story kidogo cigie Triza ndathi gwe Triza ri ringi Triza ri akamention kaudo but timwaria muno cigie andu agimba how utafago clarify Triza ni hinya muno ukore mukidiscuss nake cigie mundu to be sincere ngani to be sincere on a very serious note, you understand? So giana kiriri reke nigetha tucoke oria turataga wira si tukwe nini tukwe tu pamoja we stop this kind of nonsense tucoke tondu tibara ni na ukaunduka nini karathiri na mbere no na ukirega we Safari Park ijira to wedu kwenda nene yetida jigoria watu uhoro cio na gitikana na ndiko cio by the way ukikwenda ki ukirima ni gukora client wako mwena uyu nake Triza kirima ni gukora client wako mwena uyu no ni understand so yiru gushoka gukate ati no ajiri diga komena ake niyo na nitidekire iki tumogia terere ndonde ni urenda gukoma nake nko gugurie kiuria jeni no soki mbere ya andu uyu ndakuriye ndimu ngikwira ni kiria Karagu ni ararakara ni undu wa ndeto cenyu na mutumia wake no kijia nduguthi na njira iyo ni twaririe uguo no ahurire thimu esi na ngukwira wega muno exactly githaiga horga ni ahurire thimu na akijira Karagu ni ndira suspectwo ate no ngoro na uhusiano na mundu gwitwo ate na mundu gwitwo Triza imwe okay what have I done Regine ndo turathi gushutire boringi tukahurwo bisha nake kana behind the scene ngimwika makeup okay what is the Nikki I mean I don't understand na nikiorona ndio ona mukiaria mukiuga ABCD me I'm just ni no wira ndiraruta you understand yes treda mujire haha atiriri kurulia MP ri niaugite ni Karagu ni araguthirwo we ni uhurire rekigurie we ni uhurire ni tutiwaina na kururia music wege ona ndirakuria cia kururia na ukwira ndirakwira kururia ni ugite we urauga ni wonete na kwa call unasema mwanake abirive juicy Karagu mwenyewe ni arauga ni araguthirwo ni Uncle King. What is this that inyuothe murona mugashuku niki kiuonete ginya ukamwita Musemanio Safari Park ginya niki kiuonete gia convince Karagu ni araguthirwo tondu it cannot be out of okwaria tondu aniko ni akana ari reke tuiganire no guo auga no thiini wake ni oima na mutumia ni oima ona muthuri ucio ni oima na tondu we ni arakana na okay ndetoire twaragiriria kuga ni maheni ri na kiria giatumite we mwenye ni oiri reke ngwire githaiga we mwenye ni oikire giatumire ndimwite
Mimi siko jealous wenye mnasema jealous. Kama ni jealous ningekuwa na You know, Tata Ese, the only way you can say you are not jealous is by telling us or convincing us this is what I saw. Nani diremudu mugima dona odo yogiona because that is the explanation or is not giving, it's not convincing. What did you